Bono ni e ha de nyina yetie. The Yale News. Yamamo akwaba afika sebono enchire mu ankasa enie. Yansha kasebona se emfamfiri finfin mantemu na yamfa awrahosem ensha kasebona se. Na meka sei enipa pode benu ena wanom ahwere wonom kra enam kwanhia bran yasi ene Ted Rich Johnson eno ewo Cape Coast kwantempon no so ewo finfin mantemu na nka ne kiremi se enkwanhia esi ena no peya emra na abono so bepepe ena nkwanhia esi ye ewo Cape Coast eni potem na odumja adwuma ekuo ma wo mo finfin mentem me Central Region Headquarters ekopiem omade akobba adwumaden na bibia etumi ekonkan emam kopi ho no mo na Toyota Corolla registration number no eye GW 5769-16 NFA ho eye tipa truck registration number no eye GN 1497-22 ena nkwanhie akofa ede abam na yakwa homa ne so na odumja adwuma yokuo kasamafo abedi akire ewo finfin mantemu mia mi senior man DO3 Biniza Fifi Dazi no ma yenkomo se nkwanhye de pa ne kofa nkwanhye na menne enipa pode benu o ma hwere omokra ewo finfin mantemu oh ahoma no atiatum ne yeboye homoden asenka ma me hwe dio yes boss yemo adwo ye ja apo man yame adome ho ye pa na won se ye hu ye ya ba Canada ya me na adome ye hu ye Mr. Beniza ya besra na boye nchirem kakra anopai ma asem na osi wo Cape Coast nkwanhye oba na boye mu nkomo kakra mo na mkupue wo senya me da se me zinchia mo na wana wote DLFM nde enyubrenya senya dama ebo ne tofa no oye anapai around 7 o'clock na yenya ne nti de akwanhye bia na nya yenya esiwo Third Rate Junction na owo Cape Coast na Accra kwantempa no do na yedu sin one na oya kunshia na o involve Toyota Corolla na registration number ya GW 5769-16 ina ho tipa tracker nyoso number ya GN 1497-22 na sia yedu one zina akunshia no nenyo yenyan na nipa ebie na wo Toyota Corolla no mu no wa trap ya kada wa trap wa kakanu kana tutuwa wa kakanu Winyamboa infi babia na Ghana National Fire Service officers or Central Regional Command substation where you jumazin what you chaka na we da mini pinya na wo difi kan na yewie na eyewitness report echede na Toyota Howo truck no ofi Accra na nyoche Cape Coast kwano do na ohu de pick up ibisu ayi overtaking na wa fani lane when they overtaking na here obi ni lane na san to initiate them overtaking no qualify into wa fani lane na into to avoid head on collision into no tipa track ni si foam or the pick up na bebe sene jojojo na tipa track ni ba ni lane ni mu bie won no lose control meanwhile na saloon car ya oye Toyota Corolla wa sense danger na dada into on wa park if you road no da of my tipa track no e kwana ma wa ba bese my tipa track no lose control na or the kwa share saloon car ya one be na water saloon car no nya no you do hospital na senior why nyame na kire say wo hwe nkwanhye na esi ye na nkasa na je say pick up bia nam ne ba bi na akofa nkwanhye mum dia bai according to the eyewitness, pick up bia or wrongful overtaking at a track in Sunday man and all the dama kwenshenya. And he says ni nyimpa na wo film no wo him fancy sia. This nyimpa na wo film na wonu muze wo Cape Coast Teaching Hospital. Na aside that and so mo na ole katipa track no ho kan wo hen. No so wo Cape Coast Teaching on that track nyimpa 5 in a wo but fire service do one na wetin we nipa 3 if track mo wani wana for hospital dada nti nipa 3 ne zo yen ye won dwa but 2 na waka no oya driver na ni meet no menye wo ka seize wale jaya hwe e wo ke position hospital Mr. Beniza ye miso na kwem ho teden say traffic won sensem no watumi atwe car na
baby Enquires see the car no send where you have come adawa ashenkafo tumuko. Sisa me you can say akwanu mudawa drivers who to use the road as compared to an apana of course heavy vehicular traffic or sisa the kwanada. Ansa na beja ma wakwan ashenkafo no wrong overtaking efutu be magana ashenkafo. Yeah, then my last time I kind of platform you know. Say at the fire service car or look scene now or look accident scene now. Baby ejina bi at the master media no car e hu be him podent e be jina na abom pay because obi lu e wo scene. Na see yen na home obi wu wo scene na san wa fire service na dabi. Enta wona obi mpra ansa na wa fire service dabi. Inta de bia no ye car warning. Ya car yen drivers mbre na ye wo mu no yen pa insu to talk. Ekwano die sleepy insu to talk. Vision ayo poor insu to talk. Inzama be brave to miss. The best say and drivers say them you see pick up now according to eyewitness or the overtaking or turn over Caribbean in kind you be on your damascene in a Yerika. Woman ya abuta a young quantum pond. The Sabi says you can post now a requaka. Let's say be a committee next episode 8 o'clock. In sim 7:30 and 8 o'clock in the morning. And to say look baby next episode 1 tama and who been your best momentum. Na obey rules and regulations over kwanu jina most mobile ebodu jojojo na kwension lo kodo Cape Coast Accra Cape Coast Takwade highway no na yenye yan drivers wonya buta e wo road ndo ye maintain yan cars na the car na ye fit they able to measure for passengers na ye use one yan kwantin pondo na this type of accident is yan pede ye ba witness bio right ebada wase pa DO3 Ebenezer Fifi Dazi ne nchirema adame ya yimiri. Enipa wote ne nkan ubowura mu ewo finfe mantem a kasamafo be de akire e de maso ya ehwe odumja adwumayeko no so ne den ede DO3 Ebenezer Fifi Dazi ena nkwanhie si ne anopa no nso ba pepe ewo Cape Coast Ted Rich Johnson ena ode mu nkyiremu e de boye na nipa ben no ena mu nyina da ahwere wonom ekra ewo nkwanhie mtu ba Facebook ena YouTube no so a pictures ni gusu bra be said ye kan ankasa moaye oh awurade nkwanhie ko fom nansen sese nso asaje ha ai gamna sika ya sansim bio nsa me share Facebook ne so sa ni panant waka kan you see ade ya ne say sa ye fa ni sen kan na ekoso accident na ankasa no no anka no kotire kwawi ni maku e ma pontrene ete hu fifiri tip you see kana ono kwaya wrong overtaking na tipa track na swerve no na kofa nkwanhia bo no atwam ko ana de ono mu swerve no na kwanya nkwanhia menne anipa wu ha aya na ya pa nti ebesere na hyenkafo no du ba bia na we kura na nka tipa track ni so be yanko wanya mo no kura na nka wanya nipa na ma ne baby eye serious pa ya me hu ya mobo sika yanko yanim Yantua kasiebone so ne dasoa ejina kwanshiamu ensensema na nipa nso atoa nananom ewon siedo ewa Abrahundai Grace mini bus enya kwanshia ewon kokko etibie kwantimpone so na kwanshia no esi endro Adjoa Agyei obosom ne detoso aduonu nso ewon fimpimienu ne aduonu nsian mu enumre nondu abapa ho simano aduonu wotwe na sese no kwan ya fa so kwanshia ne si ye de enya ade a obia enim na nipa nso a ye driver ni oka ho no no mo mini bus ni mo registration number Ghanaian 5660-18 chesa wo oba Facebook ne so share ne de atete kra akwanhia na no adi ye papa na Enkoko divisional motor traffic and transport department for edema Ghana police service etimi ekọ honom ahyase hwehwemu de afa ne enti akwanhia no etimi esiye na personnel so mo so efri Enkoko divisional fire service command enyamoa de free police for ho amamutimi eyemu no de ne ko ayaresabia ne mochre no eben se ne ebe ya omo so no ebe pemre no matimi afra busuafo etimi aboma ne SS BBC ana etimi esi na police for HM hwehwemu no eguso ekoso na mahu ne ba de nam so nti akwanhia no etimi esiye eti say etibie nso andro adankwanhie siye emba nipa pode ba song 7 ana omu nyina da hwere omokra enti ebeka na de ehwa na ayesen 9 nipa nkron nipa no kwa na eko se nkwanhie na hya ase a
saa na ye toatoa so saa enti yebesere wo ja na chese odi afo ani di akire hwe esi na ade kyan na toa so saa and so bad enti yebesere asenkafo na ni na ho na de ekono ene yenyan pa wo ba Facebook no so DLFM 106.9 champion teller de ato so ba behwe se de ka na mo wo behwe se de ka ya ye fa na krabrane na wo kro o pentema munsim ntem kwabrane adwade ba me se picture bi pa ma me bi pa o hye na se de ka na ye no se de ade na ye ntina makofi ntumi show because na de gya mu nyina egu abonten na ma me kama na nkwanhia aworo no hu nyina dagya na de nipadua ye ade na ye gie na Kwadwo ye shenkani kra na short time now drive no wa bra rest here sisi an ye nim kwa ye fa so akwanhia ne ba ye mom de na okay sika nti ye twanhwe mu no de kofa ba no mbaba de abeka kire yen to akase bo no so na o my Ghana make say ye nyina ye nim say United States of America ye ne wono mo apampa edum pempenso a enura hudo bi ehia o my Ghana dodo na no o mo de bre yen nyadoa hudo bi a eye krankro ya de ayetuase entuo no ubehu apɛ na mo se US 8 na mo de aba na Ghana yakwa akwaje na de ase ye ho ya de sam na nansan na bante sa ba ye US mamu Donald Trump me wofa se oyo mampanin kire mu se enketanwudi amapa eda US ma no ene bibimantamu no opese oyo mu se kire mu foforo kram ebirim bagye nneama nyana ye basa ne senti afi wodi onko ne sabiu enti ansana wonsa bakandro no bomode na fa wo house status data fabra yen US force yen Ghana man HIV AIDS say ne wo we say na momfa o ma na pomden won krata asem bibia yemfa adagya mu nsem koda wono mu hunu say yes de ade wenti na ha mo a mo pese mo nsa ekandrum na nkata ne kire mu say make say o ma Ghana kire ye din na international news portal Reuters na de krata ba bonten na enka ne kire mu say Washington empenifo a wono mo America first global health strategy kire mu say wọ́n mọ̀ ṣe pom de gwa kwan mu no wọ́n pese mo boa pa na wọ́n ma mpeni fofrei me wo fa se Donald Trump na ban no wọ́n pese oboa na emo amade gwa bi man no mo yanhye foforo kram be te da medical ka kire no wọ́n pese onya ndro ni bia agye wode oman no wapom de hu sensem nyina nko krata asam beda wonom na mo hwem hu ne se we agye atum se na wohia se na ekọ ansana wonom atumi atwe amante sa kire den na onim se ndo amade bebre na te se HIV AIDS ehundu am de brayen malaria ndo am de ba tuberculosis and afin polio ndrei am de braye sa na de adiam na kra kire mi say Ghana fo beka ya na ye bubu obo so mfimpi me na adununum me che November 2025 na US man ebo modern ya o madwene say wo mo di sika botene 109 million US chopable money e de brayen e de aboa o magana pomuden ewo mfinhia pode enuma ede yanimai na nka ne kire mi say emra nkrata ba ya say o my Ghana yemfa ya national health data emfa nkoma United States of America company for say monyana mo hwe Ghana ya da pa nie ya do we ye we o house na ye ho ya pomuden say na tie monye ya nkrata asem na Ghana company for say na adan ede adia chese mo ga kra ba ginti fantin be say apesanam kakra mo winti mimfuna kuntu wofa chese no aka no mama yenti no Ghana da pa yemfa bibia mehye monsa yenti ase momfa munuro yenso yemfa yaman na meka say enka ne kire mu say US aba no one Ghana mpanifo adi nkomo ne ade ananso kire din enya ade o man mpanifo ya mo adwen say omode en heart data na ba koma US mpanifo da ebi kransi na omo hyase ene zebuabo ma no di nkita ho se nkaja omo so mbehia omo de saa wo manfa nko ekwaye nsempi omo sanso ene Kenya ma no ekwanya pam sam ana empenifo bi so de kire mi se mo de health status kwa koma US for so omonye sesenti ena mo fo madre yen ya hwehwe ya hodo ada ho ne ya pom de ho sense mo de koma omo sesen enti ene so apaska enti Ghana man de ne ka wana ya amama hodo ba sana miensa ena meka sei US ndro omo de ba no yen sentimi anka na kasamafo no ekasa de maso ehwe oman Ghana amanone ensem ho bepem sem la yekasa yi omo wa enkasa mfa ho da enti ya twen sempirifo besi fom no be chekirem akire oman
say US penny follow kwese say yamfa ya hurt data mfa ma wo so ya anye edi entra na mu nkyire na beto form say team de ye kase bo ye nsima so e wo ho kra sika enti US for Donald Trump say yamfa ya hurt data nko na mu hwehwe mu nyina ewia na mu de newa na ba 109 million you topable money yamfa nkonti akire din ye nsa nka sika no nko mfa nko Broni ye fo onfa ma okwa fa woni ama no wada pa ni nyina bre ye no fa ma okwa na aka so wonim nyansa don't form when na force e dia dia ese mo fa mra oh ya vanko on form kran en forget o sika yentu akase bone so yentu akase bone so na timemfo mo inwi so a eno important bi a infomudwuma ekoso ye pa ewo ho ewo Brim North District nim e de adesre e de akoto Inspector General of Police ye Christian Tata Yohonu anim so onye hwehwemu emfamfa mranti wa bi a akode ahwom ho a omoto hye eye nipa num bi so ewo important honom na omo chiema ya de a omo hu ne se eye sankrofo we na komo pa ban bo ho nsem e de ama eye omo mutu afom agudi omo ye Chinese for a chese omo timi eto hye members ni bi so motorbikes ahodro omutimi ahye no ss japade bebre ewa abra ye opani bi ya imagine so baby sawom nenti anema bi say ekoso na abra mo ye nsemtrofo nhyiemu eye Adjoa da ofori so bosom ne de toso aduonu nso ewa mfimpi mienu ne aduonu nsia ni mu no hene ede mawi so eyo sabere mo say ye bu ahwade ekasai echiemu say niema ekoso nenti no nam so amatimemfo na so mo krampo ne hu abowom to mo sre ye Inspector General of Police Christian Tata Yohonu so onye hwehwemu emfa asem no ho emfema wom no ne nsemtrofo etwetwe komo no de nsem say editudwa me kwoti ya nana omanfo na ewuyi ade enti na ade na asie se aminfo bi ato ahye so ekunkum me manfo ade enti a omoko mfo mu akodi omugimadi ama China fo amrante bi a mo hye soja ntade edi omachi abase omufo na omukua ya omoye no omosori mfi asase ne so ade enti ade na mani abre papa ade sikan ne maba ne etuo edi mi manfo na chi omomoto omode kwafom amapaake na omahye nyina etuo omoto bo mi manfo no ebinie na boba ne binie omotata mi manfo no efro mufom etuo mo ofie mama himfie kra na emante ni dwane ba ye no omosan toa abatututuo ni bi ko be se ya no me frame gidom hene ene me jase hene so mo ni akire na me hwe omo di akire eye sa de no gidom hene ko busa de anti a omo kumi manfo na so omo ye me manfo a omo de handcuff egu ni nsa adine kwankoko adi ko sie be don gure be 2 hours die hu ba bia gidom hene wo na di so mo ba aba ba ya madwuma o masase so a na entokwa eni semu wa be fe no mu mana bese mbuso mampani ona nyina woda ye nyina no oba o kire se oba be bia onwuma mane manfo ye bia ye busa se enwuma na ode baaye no ebi ni ana eni tuotutu na ana yeso ya wo mrantie e wo mabawa na wo akuku damfo wa ha no ma ebetimi ni abra sojafo no asoretia na so sanse ye nimra na ebumra eni ti no ya nya saade no eni awuti ye eyo hene edema inwi so eyo saberima osei ye bo ahwade na enwachi ana kwansre hene edema achim kotoku eyo brimpon kwame akomia ekasa ye echiemu so mompempa enfemu omu a omoto hye omuso no na we na wachemu senti campaign na wo ba bedi juma na wo se yetimemfo mo ho no so etimi bua no omuso wase ne be ya dwumadie na wo ye ne bekoso na wo ye ne ma bi se die obo omokokoso ma nhwe ye ya de asa adwuma na omopese omomeye ne mmoa ombenya fitimemfo no anya de a ombenya bio yebodi ya chire kopie dwumaku aye tutu omudi aye akroma FDM ho omumpanyi form ami hu so ominimo ore yebo primu kware aye afei omumye hu se no krasa asojafo no efri omase aye ne ba ya broni panyi bia ye friend di line ana ma abrofo no ani sojafo no ba ha China for di omani baye mantosam eniama basa ensam fata awo nwi so empatem ha na tie betno ama Ghana ani kotoku
Adani Chinese state we abaka say empire omo be say yen the addition yama wa ha ababu na nanu manintia ade abantaba abu wo hitching obrimpon eti dom hinsa ama efi aka konya na wo yeso ni no yem ama efi aka kotokwa konya kete aduma kuo no ama medari safi ama people how we am free wa yentimi ni omu nti konyampo ani yedi osole yankomo manuato Aniya wuti ye eya kwansra hene edema chim kotoku eya obrimpon kwame akomia. Enti adesha omo win so ena etutu odi ahim omo se ebi ni mu di manto asem e wo kredua nim. Enti obe hia ho ba mo nsem. Na ho ba mo de ye. Obetimi free ne man so. Oh yeah. Ebeku. Na den Ghana de usa. Concert de bi okro. You Japade ne yetoni ya ne akuanim. Esika yento aka se bon se monwura mam. E wa mo wafaase atomako mensa akache. Na domko ma sheba dwom ne wonom afrensen fonhwe ensentwere fonhwe mum. Na mo kire ma nansen wonam Ghana de abetia ne se ne dum so na kurom nyina yetum na omate pam. Na mo kire me se yemfanto Ghana fo anim se ne yisi fo mpanifo abekasa osafo no ena ohwe oman ya ho ne ne ensensem so oniminyamfo John ebdira ginapo abekirekirem Ghana fo abeka 23rd April ya ena Greek company fo wonum substation a ewa koso moja to mu se train ena jesen ejapade ahye no e ka ho menne jese nyinam kane no ntumi nyana na so kro kirem a momo sant ensem no ntungu nukuranim aban ne de e ka be $700 million US choppable money. Saka ne ye independent power producers IPP. Wana mamoden a badwumaden eno ano a ahone ne de ma asoye hwe o man Ghana. Ya hone ne nsensem so e de koma yisijifo age na enya nkane a wo ye fiefie ne enwumam. Abane de omoka entiwe na ban wo de ye ka otwemutan ye beje sika. Ena ebradai na eyem. Oforiso bosma na taso de nu enwotwe. And a deputy ranking member on Parliament Energy Committee on Minyamfo Enquiries Adomako Mensa regional CPA ne simpie so ekirem say ohawe ya aba no yanka nkyira Ghana for the pempe wesi ni pen aba ne deka sika sem nanso onka no kre enkyira modam na wekira meka say aso ahwe omaga na sika sem so oso afọ da no on Minyamfo kasara to ba forsen at the betu dwakirem a IPP independent power producers yetu amoka aban ne kaka prempo da mezeze akire din Ghana nyinam kane ensensem yedem fua ekokram o kirema nteni ana eka da ho no opani wanka no kra nkyerɛn dem kuma ne kirem sɛ yen kan kyerɛ Ghana fo eka da ho pam na yisi gi adwuma kuo no 11 cedi ukobu fangu bia 1 liter for your pocket dum so levi no magic saa sika no ɛwɔ hen abanji sika na nso sika no nkonta yente ho asɛm sanka abani sika yi koya kanya se kada ho na yaso ya hyienti intensa no yemfa ma ban ono na amadum so amene wo man. The sector is not only technical, it is financial. The Ministry of Finance announced last year that it had cleared all the debts to IPPs. The government also credited itself with financial improvement at ECG. However, the data available to us is that government owes IPPs over $500 million and over $200 million to companies that supply fuel for power generation. We call on the government to come clear on the financial situation in the sector, particularly after the imposition of the Dumso levy. We are calling on the Minister for Energy and the Minister for Finance to, within the shortest possible time, lay before Parliament upon resumption and publish for the consumption of all Ghanaians the full, detailed and independently verified reports on the 1 Ghana cedi Dumso levy, covering all collections made to date, all disbursements and the outcomes of every expenditure. If the levy has been collected but not properly applied, Ghanaians have the right to know. If it has been misappropriated, those responsible must be held accountable. Enwachi enoniminyamfo Collins atomako mensa eto ne kasa so no kirem say yemfanto Ghana de hyenim say de enti ene ama o man Ghana nyinam kane antumi nya ne naso ni nyina ne say abande de twam ekofa energy sector recovery program e de baye e wa kane Ghana mampeni na dankwa kufuado na memuo ebrenum nanso o kirem asesi amekese aban baye no wa betwam say hu chese wamfa anya adwuma kram eno ka ho ne
akofa happy dia ben ento kirema yanka kira Ghana fo say sa nyinam kane ntum nya ne naso no mamu fa nkwankwahye akosomo Greco substation ajatom efri say asem we hia so ekoso Ghana na memia pi baburo bosom ba kontam ni ene yehu sunsuanso dada entemo de kwahye Greco fo substation ase akosomo a ewie mu de nukrenim. Ghana's power crisis, the doom that millions of Ghanaians have been enduring since January 2025, was not caused by any accident at Akosombo. It was caused by this government. The event of 23rd April are the latest and most dramatic symptom of a power sector left to decay under the NDC's incompetent stewardship. The Mahama government must not be permitted to use this incident as a convenient alibi for a crisis that predates it by more than a year, and the MPP minority will not allow that cynical rewriting of history to pass unchallenged. Let us be unequivocal about the timeline. Long before the event of 23rd April 2026, Ghanaians across every region of this country had been enduring persistent, unannounced, and devastating power outages. ECG had been issuing relentless emergency and maintenance schedules throughout April 2026. The ECG Director General had already issued public apologies for chronic power fluctuations, causing damage to household equipment and crippling small businesses. Communities were living in darkness, not for hours, but for days. Industries were hemorrhaging losses. Cold stores were warming. Hospitals were straining on generators. That was the reality of Ghana's power sector before any incident at Akosombo. That is the crisis this government owns, fully, entirely, and without excuse. And the MPP minority will not allow this government to shelter its own incompetence behind the narrative of a single incident. And a month, yes, you. Ne kura mo no nyam for Collins atumako mensa echirima. Ana mo wadom komani tunie. Wanom besere oswafo no no hwe man Ghana. Ya ho ne nyensense mekire Minister for Energy and Green Transition. Oniminyam for John Ebdira Ginapo. Omapiem mahye na omekire kyerehye pa. Abande agwa kwam beboa na enyinam kane ene. Adana na dwuboja entum nya ne naso ne ka Africa dwo no. Ebra mo pampo masibre na so mo nya ruade se so mo pampo masibre de am wade mo fa timetable 10 emre Ghana fo no mo kire ye bre crop ya ebia ye we yedum Ghanaian entimu nam ho so ebre se mu nsabaka ne nyina ye moa na enyinam Ghanaian ho sensem no. The government must immediately cease describing a nationwide power crisis as a planned maintenance program or a series of routine transformer upgrades. Ghanaians are not fooled. The lights are out because this government failed to implement the recovery plan it inherited, not because of engineering schedules. Implement the ESRP without further delay. The Minister of Energy must appear before the full House and brief members on the current state of Ghana's generation and transmission capacity, the financial obligations outstanding to IPPs, the status of the ESRP, and this government's credible, costed, and time-bound plan to end doomsday. Clear outstanding IPP obligations immediately. Commission and publish a national infrastructure safety audit. Any awuti ono na ye deputy ranking member on Parliament Energy Committee. Niten edoniminyam for Collins atumako mensa. Yentua Kasiabone so na Ministry of Fisheries and Aquaculture Development ene eye Fisheries Commission for Akabomo eden sema tujwa chemu se eye mfimpi mienu ni aduonu nsia imo eye close fishing season no omatimi edi abasa ne be ya omatimi abo enam no eho ban ewo nsuo nim na san hihye ewe eye section 47 edema Fisheries and Aquaculture Act 2025 Act 1146 and a techre anu no mo bomodi aheso metimi abo enam ne so eho ban no mo de ensem so atudwa chemu so mo de ship akese eyi nam no omo tumu busumi mienu anu be sha sekita won sabosom ni de dikan ekosi osana abosume ene de tosu eye aduasa ba ko won fimpi mienu ni aduonu nsia yimu eye omo so mo ye semi industrial vessels for no mo so no
omu tumu bosome baako a eno eye kitansa bosome ne de edi kan ekosi ne de toso aduasa baako e won fimpi mienu ne aduonu nsia yi mu a na omo ne nsamtwofo atwetwe nkomo ene bina da ye ofo yinso bosome ne de toso aduonu wotwe e won fimpi mienu ne aduonu nsia yi mu ana omo di tudwa na omo chemu se omo a omo de kodo ayi nam de omo yi omo afrim se na ebe ye omo so betimi abo eye nam ne ho ban e won mpoano ahodo a eno ewo eye oman yi mu na omo chirem a ye omo afrim no enkyere se ye nhyehyɛ ye omo de atudwa na omo so no mbebu so omo momodin aso mbetimi edi nhyehyɛ ne so na etimi aboa wom na omo sanso edi kokobo edi tudwa echem so omo mpe illegal bia ewo eye empoano honom na emom hwe na obi anso so no amfa ndubone ankwanko yinam anaso amfa nduro bia ankwanko gunso nim se oyinam esanso omo so ebo mo homodin se eye enam ne so no mbetimi anyi na cheso matimi abonam ne ho ban obi wonom okonsuo no enam ketenkete no akose se omo nyina edi afri nsuo nim to omo obo mo homodin se enam no omo so betimi atum na enam ne timi anyi se ne ebe ya adachi bi no omo so no ebetimi enya nam dodo. The Ministry of Fisheries and Aquaculture, through the Fisheries Commission and in collaboration with stakeholders, announces the 2026 Marine Fisheries Closed Season, part of Ghana's commitment to sustainable, human-centered, and science-based fisheries management. The 2026 closed season is guided by science, principles of human development, and the urgent need to rebuild fish stock. So, here is the closed season schedule. 1. Industrial tuna. Industrial tuna vessels have already observed their closed season. That was it's still going, it's almost ending, from 17th March to 30th April 2026. Industrial trawl. Industrial trawl will observe a 2-month close season from 1st July through to 31st August 2026. Semi-industrial vessels will observe a 1-month close season from 1st July to 31st July 2026. Enwechi anoswafo edema fisheries and aquaculture eye development ekasa ye echemu se eye ade omoden hyehyɛ pa egu akwemu a omo na eye fisheries enforcement unit for any agencies ahodo ye nwumeku ahodo e kabom edi dwuma sane ebe yom betimi ahwesa ho banbɔ ho sem betimi akoso no mbe ma omani nsoso no akɔ hyehyɛ ne ho sane ebe ya obia emumra ne so. Canoe fishing vessel operators, and please hear me well, are expected to strictly comply with all fisheries law, particularly on illegal, unreported, and unregulated fishing, specifically live fishing, dynamite fishing, and all the unapproved fishing methods that our canoe fishers use. Monitoring, control, and surveillance will be intensified, and violations sanctioned under the Fisheries and Aquaculture Act 2025. And take it from me, we are not joking. Eniya wuti ye Emilia ata no anaye oswafo a ohwe fisheries and aquaculture developments. Enti pono yankopo ya adoma sɛ maka no mutum ananya sa ye man nam no nyini na ye kopo no so anya biawe mo amode torch light e kopo so na adwemu nyae ananya sa ene ye koti kwan ye fa so yinam munyin ketenkete ne sa ama ne ukodwam ene ne manfianfia sa ye tufuo so kura nso wati ase na ne ba ko bia me koto ya me de to me mu bi so anso me kra nti ya moma ama ne de se e guy pa o na ma ye de pa nanso munyin ketenkete ne sa ama ye nti aya monte ase na munyina momwai yanto akasebo no so na o my Ghana enyina nkane ho nsemi Ghana fo bi akasa o nene adehia wonom eyetire hairdressers o makasa omso na de fo akasa family kefo mom tonton fa nice o makasa ema mo pamade wo manyim dodo na akasa ina adwadifo pi omo kirem se wonom ede nyinam kan de dwuma wo manyim na hwese de o my Ghana enyinam kan de nanso hwe wanim se na wabu ni twese dwe na okọ nanim no ekire din
Omo so ho no ma ya adwuma be ho ane se ma honya ha obetia na fe e kire kokora che se obi ko tumi koye ne ti o hye dry ne mu sa be ho ane se na nkane na dum na kire din je se obi ahunu nyonko anim etete won pam Ghana de je kirem se won mesre aben o manyimu mpanimfo na ma ekosoro mo kaso mbodwo so na mo boa na makofa DLFM ba ma o matua obi an kompreni ye na wo mu se mo se akoso mbo ho ba bi na nyinam kane ho aka nanso mo di ka hu sunsanso e kura mpansa na saa eno ba besie enti am besra ba mpeni sabe de wa huru no hu ni mpenu nso enyinam kane ya de aboa pa momen enyuma pii konkan ti se ko ba se enyinam kane ntuma nya na so pa wo man mu a enyuma beguo no enya semwa adwumayefo pie beyi wo mu nyina di ebetumi atukwa kwa chichiri ebi frika so na oba adwuma wakra obeduru ha no ma yese nkane ani ho no wo san tua TNT asan kofie omu kire metete ompa enti ombesra bansa de yakọ no konta ya to bentum oma ne honya ha no nya ne nazo fa nhye pangwa kwam na nyinam kanea no oma ne nya ne nazo fisa Ghana fo tete ebi mu kura kire m sei sira na ma kọ no sa ba na hwe na sesese no ontumi emmo ma nyinam kanea nya ne nazo bio sese yi dia nya tenten bia onfa load shedding time stable mna bonten na Ghana fro hunu North Legon nkane ne yedum ne ne ya me ya dum a kyena homache no nan mo nsa beka East Legon ebrese ebekọ brese beba na mo ayen ne ani so nte sa de a ne ma ekoso ne ha adwen frisa manfo agya pade pi na sese coast of way enam ni na hyase a epro ba yes abene nyema no anani the boys no mtu franco achi ntende yes affecting pa omo expiring date for ntende enye but nti sana be dia boys ne be ja kwa achi no no problem be na nisa na mtu franco light and the center so ko for sadia was anwa na edidi djuma na o ma hen date bi ase bia time way oboko off se bia mese kaso nti be se light no ko over them na se anye djuma o ko fia na edne ato adwumdwene nti ha adwumpa se na munu ko ami akwa mi ofie iso se na ejuma no omudum no anopa no omudum no e kata na busa so minya so machine wa musa dum bio na no Friday say hu chire wa because madam yenya light nkra no obia pentem to be hu se success say obia yen ntem kakra nchere o masa dum no o masa so ntem de enye kra to frank u check u balance e woso na edum light u nya ejuma wo yenya so light na balance no so meswati but you are not working adana omudum light na I think I have about 16 cities na mi so wade e chi ani ato eguso almost all light enemy check na ka 6 cities 50 Thursday mini light sa ahomachi no almost all light njo ka sa fine so there's a problem with the light and everything the meter be your problem a big problem so 1 week light ba keketi agbolo ni bese ni enyo wo be ka siti e ko me ya last stop je ndo kende dada mo na light si wo no e ba kla ko twa no maga wa mba ba ka mba na mba fe be nje ba no pa e ba 1 week one light ba and one pa yi si di afai one pa me fai wa dan so man beach road amba wa one pa me fai na umusa yentimi ka se bia e benya ne pepe pesa e de problem baba nti e be fan sara light ni dia ko se o ye obi eduma o ntimi ka se bia se de wo pe no benya ne sa se wo na de ne kuta o dia na obo se de o se control ba ago se obi na e ma o nti wo ni tumbia se de obe ne bia na wo be fan sara se kwamba be se na light aba si we wa man ho aye hakra no masan edum last week na me call we di me na me so pon but na sa light ama sa wu se uboduku na wu se na ye ho ntembo aye the problem na wo nim se esro man penisa akosombo na ese eja to mu no eno na ho hia ese se obetumi aye bibia fa ho ama ese na be sa problem na ekoso no ebe ba fa ho eno pe na enwo hia ye me wo fa se ba ko okwa akoso poni okodu ho no ma echire din ima ni tiri hu nyina esa asansa enya semwa sika ni masansa asansa se o wantene kurase uni machenchena asansa ho ya kroma ohwimpa omna mcheche nkokoma we kura na se wo no se utiri hu no etutu sana so waya asansa ni hu winyi papa bia so waya fucking brutal so uni mai friends abo kura friends kura me pese me body a e be confuse kakra na Unim konsechi. Adea. So ya boa. Be. Pete. Vocha. Okay. Oko share do no ko sopani. Na mudum kane asa na otiri ho ye. E o zade na emfa.
Ndi wo sori a wo why bocha. Catch your prey. Enti Ghana de hia dum se ha o madwen enumre no na enumre ye de ho nsemu nyina no ye de abom na sika nsam de temu pa yenkoyanim. Yentoa kase bone so na eyade afibia no mofra achobi sin so he na afiwe de no sane be ya adusua ho nsem betimi akosoye na matimi aboa mofra ne so amamatimi atro nso he ni yenti no eya mrahye bedwani edema atwemamponua eya abatom pesua ne so eyo nyonyamfo set osei akoto ede mathematical set ede akoma eye candidate omo wona abatom pesua ne so a omo betro BEC so he no ebi na nso he ebe sha ase eye mebosome ne de to so eye nan e wa fiwe ye mu na chese mofra no atimi atena se atimi atro eye nso he no na eye mathematical set na ye de ebe boa o mesan se no science maths English krampo no nya ya be use mathematical set enu ntino mo de bi akoma mofra no se ne ebe ye o moto honom na ekoba se wadu baabi e wo so use mathematical set na nya afi na betwa wani akobisa onyon say uwo way uwo ruler uwo way uwo divider ne ne mekeka ho nyina na chese ya meka se wuchi ti anu nti anamrahye bedwane ede akoma mofra no no ne samchofo atwetwe nkomo ana ochemu se ade ono so eboa sa ne be ya disua ho sembeko so ewo na bato mpesua ne so ne waboa mofra na omo so ne mo hia no nsa atimi aka na we krampo no show mu Christ ne be yo metimi asua ade ye esan se omo show mu Christ ne be ya aggregate 6 to 15 no omo so no ebetimi anya bi no waso mase no omo so no atimi ato school so no sukura ka ho titiri na afibia no ehia wo mu aya asefem aya reho se woye sabe wo ba se wo nana na wakọ school sa na nso he dikan a wona brabom a wo betro no na nso he no yese bibia pia ha ye be hu anse ye twa wo nso he no enti masre teacher fo no ene o makasa se mesre men teacher ni bia de no wushi na de kuma chire wo mu no eno a ne se eba no mutumi e pass afesu so eme de susu se listen that and me penny for susu omu kokro ma akoso ene ahemfo no a wo ho ne penny for kro ni unit committee for so akokasa every say ma to say do us so a na so hwe no omu kotra akwati de ba ho no e ya de free kro no bi susu bro enti omu susu eye kwan papa obu so afa so a ye kasa se sa no ma no e baba form na minim se kasa no makasa no bi sati atubamponua ye hwɛ ne sɛ ombatra asembia ma ho ne yɛbɔ atubamponua dini akasa ɛhɔ deɛ yɛnya akwansidie bia wɔ nso ha troi ɛno na sɛ aka eni ya uti ye eyo nyonyamfo set osei akoto no na yemrahye bedwane ede matwemwa eyemponua abato mpesua ne so na mani boy yensem troni Barbara Cranton ana de besumye we yenyina we so na kase ebo no yenkwen konso a na yenkenka madwenkyere ne tew na yemfa mu nsefri sei memrante na omoba moden a de akopama so nsem oba na ye krado na Champions League match wo honom PSG omone ba menek ene ha duro bianka dem amanfo be first ke bi so be boka sa na agro ne te na me wafa se dole ya Agyei di aba na se good evening Sammy B ne Adjoa Agyei Sikapa o hwe live edi free Christian village achemota o di aba na se accident dey infate too much yankopon hu ye mobopa na dole ya Agyei edi aka ho edi aba piaga di aba wa kire na dwen o se o yankopon edi o sanse na kofi parliament di aba na o se aden na Ghana eya asomdwe man nanso nsemmbo no nko an ye o hwe live edi free akuna bobi kuma apa kwabi asamode aba na o se wafa mawadwo wone Adjoa Agyei Sikapa otia life edi free Lakeside Estate na wase yankopon hu ye mobopa na nkwanhia ne de ye too much pam odi hu ye mobo na omo ye kra na nipadua ho ban emfamfiri eye ahyenkafo bone a wonom de ye nkwa egura to pre wo ye kwan so na Richard Ahwedi aba na so omanadwo Nhyiraba Kwadwo Sammy B ene Adjoa Agyei Sikapa kasebo ne mo de ohwe life edi free Great Station na ye DLFM next kasebo ne official ana wachire mi se kasebo ne na po bam ade kasei na ode aka ho ade abam na me wafa se zikibi di aba na say the news is piao o se Ghana fo mo ba ya mo nhye na afoforo nya mo chafo ate unkwanya na ade asie mo bi ni bi aya mo nhye na wa like na wa comment ne yakoya nim na obeda samo ade aba na o se taxi driver ne from Tema New Town
Omaya Adjoa wa fani Adjoa Agyei Sikapa in fact kase bone mu ode sei na wo kire mi se ne taxi ni mu ho no oni passengers na fili kase bone sam na nchia kase yankoma ne senior brother Dennis Abrakwa aka Kamoko nana oberema oduro asare ono eye pasamaka hene ewo eye pausika amehwe pasamaka hene ede ma yakuapem kuapem okurase wose odayase yenso yadase na koko krache oboase de apa na okirem se dumso de ya de ha ya pa nti o mampani yahu bibi no si from 10 no moa na dumso no eto entwa na wose ode birthday ede ma ASP Prince opoku adu say deputy staff officer de mo boase local prison mate obeto nka kwabia samwa de aba no si poni no amfo wamfa no wodi sun awreho ne sede ene broken heart ede aka ho mo wafa so kobia samwa so ni mi se me wafa so na danfo no Bismarck na wafa se pa ne kobia samwa me amitimi who wants sometimes me ka bibi no comment Bismarck danfo no omfani ni agro kwa best of the same face o se den anu yo na kwa bibi nya Ghana de shaka se woni de si ya so de obeti ani DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports on DLFM 106.9. DL Power Sports. Ejawo dead. Edisika ena match no hwana be no yonko. Why lebo? PSG versus Bayern Munich. Hwana be no yonko. Football assembly nya Ghana bisami yo o me de na ya na me broken heart behind no football de nya Ghana am say nka no kure me hwe ba Munich team no money adin but me suspect say PSG betumi ha wo okay PSG betumi be possible obetumi ha wo betumi agi Champions League no betumi lupiti no nti wo hwe ni ye nti mo a so de bibi be siso ana da bi you wo fa na de ade a and say wood David na we obi ha de siso ekotoko ne ha ze nya obi kurom me mfa metin kwoti suma broni sesei ne yensa nkwo so antena kwa sum na anka ma mi senior man we poli tri ho a we fatane bruta ya Paul Michael setini hu sa na odi kofi a me wo fa se ba ne hu cross mo fa se ne di ne kra de den mandi won madi rather madi afia madi Michael de mandi ana madi afia madi jese afia madi wona want ya se e afia madi afia madi awon fa bompa no unua no so wo for ni tri to so ne ya poni tri ho a uhu no aye ju tri mi ba kokora nka ho ya mumisa ya de nyuma ato ase adia ko fitela ti ase wa be se ho na be to twa de kane Ghana de shaka se aboni ye de se musabufo ne ya Miss Mebele atwede se mu ma ya champion tele be mo bode de kopie mu e wo Facebook and afi YouTube makase bo nya be hwe yem Sounds like what some makase boy ho ba fia na mabo bia nche ya nwe GJZGB chinchim kasafrem fuma do some say technical producer kan ka for you too medin ade Nhyiraba Kwadwo Sammy bi me mo fa se ba Adjoa Agyei Sikapa sika ya kwe no Miss Mebele ntwi ahofeji o se nyum we de na koma so okay anyum we ekọ ediama junior okay o se yemfa nyum we e ma na wo fa se junior na edwuma ne de eden edwuma ne eden edwuma ne de ekọ tusa bobom ni abodua ho a edwuma ne eden pa nti no o fa nyum we cheche ne were Ghana de hye de masi yakra mo